Gihuptan gihapon sa grupong Tri-SND Barracuda ang titulong Best Team o Asia Tri-Club Champion sa pinakaunang Ironman 70.3 sa Lapu-Lapu City, Cebu, milabayng simana. Sukad pa tuig 2016, napiling Best Team ang Tri-SND Barracuda. Matag atleta ang makitaan sa ilang disiplina o teamwork gawa sa ilang lahutay o kakusog diha sa paglangoy, pagbisikleta o pagdagan. Every time we join a race, first of all, I ask my athlete if they are mentally ready and doing the daily training what our coach Ani De Leon giving to them, and that's the most important, that my athlete should be ready in every race and going all out and giving their best. And I think the title is a bonus for us. Dugang ni Vice Mayor Di Mapuro ang adlaw-adlaw nga pagsunod sa giandam nga mga training programs o pagsalig sa ilang coach ang ilang sikreto mao nga nagpabilin kanila ang titulong Best Team o Asia Tri-Club Champion. Our team Tri-SND Barracuda has more or less 40 athletes. Some are competitive, top age grouper, and some are for the love of sports. Sumasala sila kasi experience how painful the triathlon is, swimming and biking. Yun ang talaga sinasabusan nila that we should trust our coach. We should trust Coach Ani De Leon Brown. Kailangan talaga we should follow what Coach Ani will give us, what program binibigay niya sa amin. And yun, follow lang talaga namin. Interval, easy, recover. Yun lang talagang pinaka-importante. The trust of our coach. Tulusab ka mga triathlete gikan Zamboanga del Norte ang nakapwesto sa lain-laing age group category na puros miyembro sa Tri-SND Barracuda. Ika-upat ka pwesto ang nakuha ni Joseph Zachary Agulong sa 18 to 24 age male category o ika-128 overall finisher din gitapos niya sulod sa 5 ka oras o 47 minutos ang tibuok lumba sa iyang pinakaunang Ironman 70.3. Mentras ika-5 pwesto ang nakuha sa iyang coach nga si John Dideos Alcala para sa 30 to 34 age male category o 50th overall finisher. Ug laing ika-6 nga pwesto para sa 30 to 34 age female category ang giulisab sa female triathlete nga si Rexel May Dalinog. I can describe this race as a fun and exciting race, but it requires endurance and mental health stability because it has a longer bike and a longer run compared to Olympic distances. And I was used to only race in Olympic distance, so I got my mind over everything so that I can finish strong. Madali siya i-guide, nakikinig siya sa mga suggestion ko, saka sa mga payo ko. And ang nakikita kong potential sa kanya is siya na mismo nagme-message sa akin na coach, ano bang gagawin ko today, paano ba lumakas. And hindi na mismo ako yung nag-request sa kanya na kailangan mag-training, ganito, ganyan. Buod sa grupong Tri-SND Barracuda karong 2024 nga magpabilin kanila ang gihuptang titulong tribo maisugon nga ilang nasakmit sa milabang tuig atol sa gimong Ironman 70.3 sa Davao City ug magpabiling maila nga triathlete group sa Mindanao nga kaya makigsabayan sa uban pang mga triathletes elite gikan sa ubang lugar. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.